Ako neko hoće trčati samo da smršavi, iskreno nije baš to. To je način života. I ako uživaš u trčanju, onda buš trčao cijeli život. Se vidi svaka bora, mogu sam se namazati prije s nekakvom kremom. To nemamo još, stilistika. Tako krema još nije izmišljena. Velim, rođen sam u Ptuju, u Sloveniji, moji su onda živjeli tam i inače su djeca iz Krapine u to razdoblje rađeni gore. Tam sam živio samo 2 godine i onda smo se preselili u Krapinu i u Krapini sam praktički od onda do faksa i onda opet poslije faksa jedno vrijeme sam opet živio u Zagrebu malo i opet sam se vratio tu. Sjećam se da me mama vozila na Partizanu u Krapini, to je Krkalo Branko vodili i Đero. I sjećam se da mi je tam bilo super i to je neki moj prvi doticaj sa sportom, a i mama me u biti već onda ko maloga učila da je dobro, ne znam, trčati, pa smo trčali po parku i toga se isto onak sjećam, to je prije osnovne škole čak. U osnovnoj školi se sjećam jedne trke, baš se sjećam da mi je bilo drago kad sam jako dobro napravio, to je bila trka oslobođenja Krapine, još imam negdje i medalju s te trke i to je štafeta u biti 4 najboljih na školi, trče za svoju školu. I ja sam išao te godine u 8. razredu, se sjećam da sam trčao prvi za svoju školu, prvu štafetu i došao sam prvi. I to od početka do kraja, to mi je bilo ponos. Nakon trke oslobođenja, Cross Liga Maksimir na prvoj godini faksa. To sam zalutal tam jedan tjedan u četvrtak na Maksimir i vidio sam da ljudi trče, pitao sam kaj se dešava, sljedeći četvrtak sam došao i onda opet sljedeći četvrtak, onda opet druga pauza i onda prije negdje 2003. Malo ozbiljnije opet. S tim da bilo je još možda nekakvih izleta na nekakve trke, ali biciklističke, plivačke i tako. 2003. sam upoznao Alena Turčića slučajno kod njegovog tate u limarskoj radionici tam u Oroslavlju i vidio sam vani ispred radione jako neki super bicikl, Peugeot cestovnjak i pitao ga kaj je sad to, ne, čiji je to bicikl, njegov, pa kaj, čime se ti baviš, biciklizmom, ne, triatlonom. I onda velim, kaj to postoji u Hrvatskoj, nisam znala uopće da li postoji tak neki u Hrvatskoj, ali da, postoji i sad je, ne znam, za tjedan dana, sljedeću subotu ti trka u Bedekovčini. I ja velim, daj, ozbiljno, daj mi isprintaj to, da si uzmem podatke pa bom došao. I onda sam odmah tamo upoznao Lukinu i te dečke i dan danas sam u tom klubu s njima triatlon i triatlon mi je u biti prvi sport, ali triatlon je sastoji od trčanja, bicikla i plivanja, ne. Teško je s više sportova, trebaš imati puno tih spravica, odnosno rekvizita sportskih, trebaš više vremena na trening potrošiti i na kraju imaš slabije rezultate svi više sportova, ne? Ne vrem izabrati, sva 3 su mi super, s tim da u biti, iako najmanje to treniram, u plivanju imam najbolje rezultate, znači kad pogledam koji sam bil ukupno etapno, koji sam bil na plivanju, koji sam bil na biciklu, koji sam bil na trčanju, na plivanju najbolje prođem, a bicikli i trčanje se izmjenjuju, ne? Ne znam, počeo sam više paziti na sve, na zdravlje, općenito, na težinu, na prehranu, a i dalje se ne moram kontrolirati kad je čokolada u pitanju. Slabost mi je slatko u svakom slučaju. Bilo ih je jako puno, jako dragih i svaka je specifična na svoj način, znači sve one teže su mi draže, tipa po pljusku, po noći, po snijegu, kad je teže, onda ti je poslije draže kad si završilo. Čim je utrka teža, to je poslije, znači više emocija ti izvuče i dulje ju pamtiš i može se lako sjetiti na nekom treningu takve neke teške utrke i onda ti to odmah olakša trening. Samo se sjetiš, gle, kak mi je bilo tam po pljusku u takvom kaj te pekla koža, si vozil sat vremena sa pjeskom između zubiju, sa ne znam, nekakvim grčem i onda kad se toga sjetiš, vani malo pada kiša danas, malo puše vjetar, kaj je to? 0 bodova, ne? Ili ne znam, sjetiš se nekog treka, recimo meni je na Sljemenu jedan noćni trek bilo super kad praktički se izgubiš u dubokom snijegu i vidiš lampe od drugih ljudi na kilometar od sebe i misliš si kaj sad, u biti strava, ali adrenalin te tak puca da ne znam, samo hoćeš još i poslije si tak sretan kad si to završil, makar si možda zadnji, ali uopće nije bitno, uopće samo kad si bil tamo, jednostavno super osjećaj, iskustvo. Zašto?
Jednostavno u tim sportovima to je jako, jako bitno. To nije sport ti ideš na 10 sekundi, nego je doslovno moraš kalkulirati cijelo vrijeme. Jako, jako bitno je. Ja sam sad svjestan da sam od mnogih trkača koje dobivam, ili triatlonaca ili svejedno, koje dobivam, redovito ih dobivam, da sam u biti fizički u puno goroj formi, ali puno bolje znam kalkulirati, na neki način jednostavno izračunati si u kojem dijelu koliko da potegnem i kaj da iskoristim, ne? Od, ne znam, tipa na trkama, vidim, redovito na brdima dobivam, makar sam težak za trkača, one ljude s kojima sam u rangu negdje, ne? Znači oni mene dobe negdje gdje je recimo ravno ili kaj, i bolji su realno od mene, ali vidim da dosta im fali tehnike recimo na brdu. Mislim da jako malo ljudi radi tehniku brda dobro i to mi je recimo neka moja prednost, ne? To mi je drago kad dolazim prema vrhu i kad vidim kako otpadaju, ne? Pogotovo recimo na trci u Radoboju. Na zadnja 3-4 km. Redovito na takvim nekakvim manjim trkama sretniš puno početnika, jer tam ne treba nekakvih licenci, puno prije prijave i tak dalje, pa dođe puno tih početnika koji su u super formi i skužiš ga odmah, fizički vidiš kako izgleda i preletite na početku i vidiš da ne zna i poslije ga stigneš i prije vidiš mu facu kak je ponosan kad te prelazi i onda poslije ga vidiš samo faca. Sve lađe su mu potonule. Iskreno ne. Ali mi se dešava drugo. Radim nekakav napredak i sad nakon nekog vremena taj napredak je sve slabiji, sve manji i onda ideš na to da ideš raditi jače, teže treninge, ne? I ne daješ si previše odmora i onda imaš taj drugi efekt da se nažalost ozlijediš. To se većini dečki dešava, da sam sebe precijeniš. Nikad ti se nije tak neke desilo i očekuješ tak neke da bu ti pukao neki mišić, da buš istegnul neku glupu tetivu ili tak neke i forsiraš full, jer nisi imao nikad problema. Misliš ti si jak, možeš, ne, to buš napravil, to ti sam si složiš neki program, super, to napravim i sigurno bum jači. I da, budeš ako izdržiš to, ali obično ne daješ si dovoljno odmora, nisi toliko redovit, propustiš neki trening radi nečega, onda hoćeš nadoknaditi taj trening pa napraviš 2 u nekom kraćem vremenu i onda se jako, jako često se ozlijediš. Ali to ide čim si bolji trkač, čim dulje trčiš, veća šansa da se ozlijediš. Početnici se rijetko ozlijeđuju. Mislim, ovisi kaj se smatra početnikom. Onaj koji trči mjesec, 2, 3 ili je početnik i onaj koji trči godinu, 2. Ja mislim da ove početnike ili rekreativce koji trče godinu, 2, 3, tu ima jako puno ozljeda. Onda nakon 10 godina već imaš dosta iskustva da znaš si granice i kaj smiješ, kaj ne smiješ. Radiš onda pravilnije. U zadnje vrijeme, nažalost, cucak u ljevoj ruci i idem, ne? I sad odredim si možda neki fartlek ili ako sam baš bez cucka, kada si to mogu dozvoliti, onda je to obično intervalni ili brdski trening. A velim, s cuckom onak laganini, 10 km, 7 km, 15 km, koliko si mogu odrediti. Ali ne mrem, nažalost, određivati onda ritam. I radi različitog terena, pa si ne mreš sad reći ja vam trčal 5 minuta po kilometru ili 4 ili ne znam koliko, nego sad ovaj kilometar imaš 3,5 ili nizbrdo, ona imaš 7 ili uzbrdo i tak, ne? Ali najčešće u zadnje vrijeme samo s cuckom, plus još nekakve vježbice doma kaj radim i to je malo više za neke snagu, neku eksplozivnost, neki interval ili tak neke, ne. Nekad mi paše baš cesta jer onda, ne znam, treniram tu cestu pa radim intervale i sad znam si točno izračunati nakon kad sam u formi, znači sad tu bom trčal toliko i toliko sekundi po kilometru i to je to i tak mogu izdržati, znači ako se dobro pripremim. Dok na brdu to ne mogu nikad znati, uvijek se precijeniš u biti i držiš neki ritam, ali onda dođe neki kaj te zezne. U biti teško je držati ritam u nekakvoj šumi. Moraš dobro znati tu stazu da bi si moglo odrediti toliko i toliko bom trčalo. Onda ide, inače ne baš. U nekom trenutku u godini mi fali triatloni, znači kad dođe taj 6. mjesec, kad se možeš vani negdje plivati to, onda mi paše triatlon i onda bom druge trke sigurno propustilo radi triatlona, zato jer triatlona ima samo u tom razdoblju nekakvog 6. do 9. 10. mjeseca u Hrvatskoj, ne? Ovo drugo, ne znam, brda mi pašu po zimi najviše, zato kaj po ravnom ti je obično brisani prostor, pa ti je vjetar, pa ti je zima, a brda su teško pa se lako zagriješ i teško ti je baš, ne?
Po zimi mi pašu brda, a recimo tak neko vrijeme proljeće kad su idealni uvjeti, možda jesen, onda možeš trenirati negdje baš na ravnom, raditi intervale, točno se sprogramirati koliko ideš brzo i onda mi najviše paše cesta možda. Trčat svoj neki tempo, znači ne sad probat pratiti nekoga ko već dulje vrijeme se s tim bavi i normalno da je u nekom boljoj formi jer te onda to zbedira. I misliš da nisi ti za to, a ima 3 put više iskustva, možda ti nema više snage i kondicije, ali iskustva i zna si tempirati sve i znači to, pratiti svoj tempo, drugi savjet, biti ustrajan, znači ako neko hoće trčati samo da smršavi, iskreno nije baš to, to je način života, ako misliš trčati da trčiš i ako uživaš u trčanju, onda buš trčal cijeli život i onda to ti to, osim ako te neka gadna ozljeda ne spriječi, ali ako trčiš samo da smanjiš kile, nije to dugog vijeka. Po meni redoviti, držati se nekog programa, ovisi koliko je ko principijelan i odlučan i tak dalje, ne. Sad ja isto nisam odlučan, dovoljno ni principijelan, pa zato sam tu gdje jesam, ne, pa nemam bolje rezultate. Ima ih puno. To se mijenja s vremenom, znači neki rivali su me daleko prestigli, tak je s većinom koje je ostalo dulje u nečem, jer je malo u biti onih koji se bave sa baš toliko sportova i onda ne možeš biti u nečemu, ne možeš biti u svemu super, ne, niti mi je to cilj da budem najbolji u svemu, nego meni je da sam u svemu dobar, da sam zadovoljan s sobom i to, ne moram sad biti, da si uzmem ja jedan sport, mogao bi puno bolji rezultat napraviti, samo trčanje ili samo bicikl ili samo plivanje ili ne znam, neki treći, trekking, sve jedno, ne. Ali meni je cilj da sam u svakom sportu relativno dobar, za sebe dovoljno dobar. Sad cijelo vrijeme sam aktivan u više klubova na neki način različiti, znači u triatlonu klubu Rudolf Perešin, u maraton klubu Krapina, ne znam. Bio sam u BK Lastavica, to bi isto da imam vremena uopće ići tam koji put na stazu i dalje bil tam sigurno. Onda bile tu čak i nekakav kajak, kanu klub Končar, pa planinarsko društvo Strahinčica, a ima ih Slučajno na trci sam srel baš Peperka i Puha negdje na nekoj trci tu oko Zagreba i isto ja sam to vrijeme studirao, nisam znao da klub postoji, oni su mi rekli ajde učlani se kod nas, iako sam već u to vrijeme isto bil bolji sa nekim Zagrebčancima i s njima sam trenirao, sam tam i bil, ipak nekak, tu sam doma i tu smatram da je Krapina moj dom, ne, i onda mislim da je meni to prvo da sam tu član, ne. Isto tako Rudolf Perešin, nagovarali su me da idem u druge klubove, nisam htio, ne. To je moj klub i to je isto sad BK Lastavica. Da postoji neki klub negdje drugdje, isto ne bi išli. Ima sad još tu jedan novi klub u Krapini, klub alternativnih sportova, ne, Kask. To je isto dobar klub i u njemu sam isto i dečki su isto ok i trude se i tak, ne. Da se zatvori grad na čim dulje i da se trči po gradu, baš da se vidi da se trči. Znači ne sad idemo trčati negdje pa di niko ne vidi, nego baš po centru grada. I da čim više ljudi trči. Mjeri se 2 oklopne stanice na jednom kraju, na drugom kraju i na sredini, gdje se bilježi koliko je ko put prošao sin tam. I trajalo u biti nismo mogli zatvoriti grad na dulje, nego ja mislim po 3 sata ujutro je bilo i 3 sata popodne. Znači tipa od 10 do 1 i onda opet od 4 do 7. Baš sam zadovoljan kako je uspjelo, nisam vjerovao da bu tako dobro, ali bilo isto ljudi praktički iz cijele Hrvatske. Nije bilo sad to jako puno vanjskih, ali bilo je 20-ak, 30-ak vanjskih i 100-tinjak Krapinčana. 50 i neke kilometra, 57, ja mislim, moj dobar friend Nenad Lovrec, legenda je on. Legenda trčanja, ne znam, mislim da ga svi znaju u Zagrebu pa i šire, on ti zna doći u nedjelju ujutro na neku trku na Run i pitaš ga kaj ima, kak je bilo, joj vidi, jučer sam pao baš, pa čekaj Vavrika, nismo jučer bili na ligi, jesmo ujutro i onda sam ti išao poslije na Krk na jednu trku, kak si išao, s biciklom, na trk, i onda sam se s Krka lijepo vratili, sad sam opet u nedjelju na trci, on je znao imati, ne znam, valjda 300 trka u godini, napravljenih trka, lud za trkama, freak. Baš je legenda. Jučer sam dobio zanimljiv mail za Ironman 29. u Puli. Poslao sam mail ženi da vidim reakciju, nije još niš danas komentirala, to sam je poslao noćast. Pa ne znam, ali Ironman bih htjel svakak završiti. Pa dobro, stari Puh je legenda tu naša. 2 vrhunska trkača, Dražen Dinjar i Matija Grabrovečki, oni su po meni tu
odstupaju od svih ostalih. Znači oni kad su u lošoj formi dobivaju se ostale. Tu oni su dugo u vrhu hrvatskom.